Faith Homeopathic Clinic aba omuni eba bedi nkomo saa kakra ni nyina ya de ho so na awurade bombo no guso ye kese ne ye hwe ho ye nti na bibia ye kama nti Dr. Reverend Kankambuadu agenedwa doga no pe mo achen na bia bokode eso Adom bibia prophetess nso no ho ye prophetess ho ye obo adwuma Dr. Abigail Dr. Boatin Dr. Abigail ho ye Dr. Boatin so obo adwuma sa adwuma no mo toa so radio so sa nyamisra sa mo ya de dodo ejo hu ni say ya yo zede biot enye easy enye free omutia omugbo radio no omugbo TV sa ni nyina ya pomodin tia anka so mbeja na omote wono wa waba so mpese omo ka kire ti Mr. Ntuni of nka se ya bre na udi tie to ho onyare ai me amehu nyame nti onyare ba udi tie e fa bo ho bai doga ne yenka den bedase obapa on say ana ne yakodo BHU and they didn't say you make references and almost any areas kuba tanya eba apomodin semwa ni nyina wo mo sa omo no ka se mpuna na empunu untimi nkoya ade bia omo no emfo aso now say afikra for the first time in the world a whole year I observe World Health Day. Yes. It show the many challenges are quite say enwema kwanua sakwan so apomodin ho sam no akwa atwere because he say baby apomodin ho sam akodru no se me ha mani nka che se om se yare ho sam adoso enye bra obi jawa apomodin ho asem ahye doctor ansem nie e wo se wo ankasa odi wo apomodin ho akotene bi eno nti na Faith Homeopathic Clinic yen so ya launch self care awareness year alongside World Health Year. Because self care ni na asechere ni say wo a wodi ni peduanam no se ehon tochema uni nipa wodi kan a obehu na se wohu a anamo a obetu no ehon hia pa empempi no obi ho a ehon se chemato obi aba ni peduani mu a instead say obetu anamo no no otu sheda me kone ne me ye ne china but the say ye passe mo hu ni say ututu sheda no wo makwan ama ade na gentre ha wo makwan ama na yekese yare bia was period be a incubation period sa time no ohuna utu anamo enko ba bia na situ onya din to da bi kra aduane die kra to me make a difference nemum sa utata on yehwe ha na graduated from the incubation period abetwe mo acute na back chronic ne kra na your acute chronic and your active chronic enunti no sa o masa period we nyina besni twema I mean, can say mutual say yare be drew the end stage in terms of the chronic nature no. It be drew the end say yare no a graduate here say a parasite our gene hini so a virus our tutu no nkosua gene pedue ni mabo atenase so ye bacteria che say wa gene hina nkasa obre e basa otimi didiko akwa ni bi mu a na amana situ akwa akoyeden enu nti na Faith Homeopathic Clinic ye bo koko say nipa bia onya hu sensatra bia be nipa dua ni mu a wa odi nipa dua onim se na wonte saa prekope na search say tatai odi te ho ye den we wi hia obofo ana prophet bia se o me kan che se bibi ko so nipa dua nim prekope on se abeti no abeti o so ya no pa bia etwon tan wa wu peja wonan no ase du bia hye wachi wa hu mo ye udu na wonte saa e che nipa dua no e kwan nyame na ma nipa dua ne e kasa che wa no unhi osro abofo unhi prophet bra Faith Homeopathic Clinic na yen fa fidie hwehwem na yen hwe adekra ama omu edusa na wo ankasa ho aye omudu a utu na akra na aye de tiawa yenye hu a ebiwa na eduane die ebiwa na ye lifestyle changes ebi wo honso so a ena bi a wo na aye a wo buagu so wo aries esa wo da shem na de de kapa de naka so obi ka say for the past 10 years untimi nanto asofo awe say da ni nanu obubu no tot wada wana wane ni atepe na chese intimi nto aso edu hu nipa kro na obi oye adwuma kama jacket ya kama anso ni waso ni dua so because onya rest ko basa na timi depression any other conditions bebre eba ma your immunity no ma nipa dua no bambo ne se bon ba na eba fom eba sa yare kitu abi kan wa na de wo sen yare bia no e woni nature ye were chronic diseases and ye yare a non chronic just enya kwanko yare bi o by nature enya kwanko yare for example
malaria nya kwankwa yare ye wona duro ho ye de kanwa e wo seko nanso so nam se wankasa woni padua no bambo na efe na immune system na bafo munti no malaria kra ba so na ye kwankro obi enya cold aye kwankro no so na cold no e wo de e kire system ni mesro na bibia wo a wo hwe ya no pe no Bra Faith Homeopathic Clinic e won kran Santa Maria Abuya Junction here o Abuya Junction here na ene no ne ase be kasa fa pain ho oba pa so won say pain aba oni pedua ma pain ya de obi ampe say psychological emotional and clinical pain obi ampe pain na dia me pese ne ni panyina ne amansa a ehwe nyina ehuni say pain a efe ne yaw bia obeti wo ni pedua no e wo source e wo ade a e de sa pain no aba na empre ho se ukoto pain killer isenye pain bia na ehia pain killer for example akoma yade so obi akoma eho ka efe bibi referred pain eho pain wo beti no wo abeti apantan ena bia wonsa e do nim so akoto pain killer de ko treat wonsa pain but e ya akoma no na eho aka ena a refer pain no to wabeti wachi anasa wapantan ho nti sa ukoto sa pain killer no ma wa ha wo free say pain ne be ko na akoma no yade no e da so hye ho wadwebe yo so wasa ho so wonsa ho na ehu ahwe na akọ count ba bia obi ani na de wo sen enu nti na Faith Homeopathic Clinic say de wo hu se asesa wo ni padua ma wonim se na wonte sa na akọba sa no fabra ya so ye ye de wo be chef die yes can 36 nerve endings na nyame de adua wo ni padua mu no na ya hwe sa de no ba bia free ba e be hu achiwade na ye de aka no na ekọ tiawa enu nti se ona se na tatai se Johnson na Johnson tentem ani ayetum enka so wo mu so nye wo ye be ma wo Johnson tentem wo ye ba Johnson tentem be ma bi be Johnson sa wo bremu osori na dwono okọ Johnson yiri nim so oba ne nchen na okọ adwa ya akọ Johnson se ne yiri pa ho don't mean koda because me masama bafom o Johnson na ho odi nyina tugu ontimi na ade be che okọ adwa se bibi ya abasa oye sa na wo ma oba ne ni wa ware ni mesro Fabra Faith Homeopathic Clinic na ye hwehwem na ye mboa we bema when prostate enlargement efen prostatitis ana se wonya azoospermia ohu nkwamwa no abafom agene wonya oligospermia nkwamwa no mawuwu omuntimi nsrome da bia ayere se mi kunu de me ne da na nsuo na san aba nsuo a nkwawom no ewuram ensa ama enti wo yo ba no so kunu wo da bia na nsuo no san aba tu kunu fu ne fa ne Bra Faith Homeopathic Clinic na yemboa na bibia ntimi toto di ma sanso na wa wachika se wapo no wapo so nya osteoporosis osteoarthritis kasem how na how o kasem timi tutu wa painkillers ukofa o bag anurogumba enya sem ketwa o ma ne onuro from Japan and USA no all across the world and so one ma ho ntimi to so because pain na tutu no unnim ba bi free ba enti wo de nanted ro na e kan yefunu emfa Fabra Faith Homeopathic Clinic ye be diagnose ehwehwem ne ehu bikwa na liver na ho ode abafom ko say we painkillers ukunu more oba bi efe na Sandra Cabot a liver specialist o se brebo ne ye na dwuma yi se de nyame bo no a nipadua ni na bede ne ho afiyare nkofo bebre ye hu se 1 out of 6 isi screening ni pensi bi a ibenya ba kwa ne brebo ne adwuma yi no ye major problem because ade efe na drug metabolism ono maduro na ekoye adwuma no e brebo sponsor as a brebo no ho a kire no obeda sponsor sa adwuma no what did na ya twemu nutrients ekosa ekoye ohun nipadua mu adwuma no brebo food metabolism brebo na ye as a brebo ni ntimi nya obedi di nsu nya aduane aye aduro koda nipadua mu na pro na sa be ye wuduru amawo udidi na decompose na sa be ye wuduru amawo nti nipadua na be ye malfunction ntimi nya na adwuma yi fa number yi ne free 0540 710 940 0540 710 940 yewon kran haya Santa Maria Abuya Junction bia na wo kuma se na wo hwe bra ahene makokobin 18 mo ahene makokobin yes 18 mo hono mo a bisa obi asa op Faith Homeopathic Clinic eno kitu afie ho wo ko ya Landry Managers Road and so Poly Junction hono mo a takwade fo nyina monko Anaje Police Station enchen hono mpe se bogosu na wo dia old asida boga abronsa na chi pe ene ho betibi so asa friend number we 0547
578494 0547 578494 yade bia abetena wo so ache tutu ha wo oba wa so redua so be ma ahun fe na oba edi ware wo se wahwinwan oba ohun fe na okunu hu ana wa bibia be bisa bia na oye ma ene yo kasa no na otiatia because ahun fe na gija watena ho ama yare eji wani monyam tie yare ne botaye ye mienu pe obese wa ahun fe no owi a otimi anu wakum yare botaye aro no to hu se yare ba enye na wa watu tumika ne fabra faith Homeopathic clinic na yintimi enkomboa eda mazisa no for so much brain na motie yeda Dr. Reverend Kankamboadu Asenso said ne obobo ne ma hodo so mesrew bi che wadwen afa numbers na wo screen na se no ne Dr. Senkasa omomo ejidie na ade call said the din na se no Faith Homeopathic clinic to adaroma no akoho yenkomra na ye ba ye onkomo ba ko bi wo ho a ye toso